Breaking news bafethu, first starting 11 se-Kaizer Chiefs laphana. Peterson laphana emuva ugoalkeeper, uCross, uMcCarthy, uMiguel, uSolomonzi, Umthetho laphana esiswini, uNgcobo, then number 10 wabo Mduduzi Shabalala, uVilakazi uyaqala noLilepo no-Igadaro laphana. I mean isquad si-identical to isquad lesi esisibonile laphana. Umuntu abamreplaceile nje uKwinika, bamreplace ngo-Inacio Miguel. Asazi ukuthi lento le izobasebenzela but so far nolokhunjani no-Inacio Miguel mekhona bafethu udlala kahle kakhulu. Laphana ebhentshini esibabonayo uvele ukhona ebhentshini uSilva ukhona, uGustin Sereno, uModi, uMaboy, uCele, uMunyane, uKwinika, uVuma laphana ebhentshini. Strong bench, strong starting lineup or starting 11 sobona ukuthi iKaizer Chiefs izodlala kanjani. Obviously ama-fans bawakhala kakhulu ngokuthi uVilakazi akaqale, uqala ama-game awu-2 manje alandelanayo. Siyazi ukuthi i-previous game udlale kahle kakhulu. It brings obviously flair nanokuthi isikhathi esiningi uyathanda ukuya phambili umfana for iKaizer Chiefs ukuthi adeliver ama-results overall. So sobona ukuthi bazodlala kanjani. It's not gonna be an easy game bafethu. Whereas ilokhunjana bafethu first starting 11 se-Durban City badlalisa uKit laphana, uDarren Kit, ugoalkeeper one-experience kakhulu, uNomkhize laphana emuva, uNocaba. Ufezile Caba bafethu lo washaya 3 goals, wathola i-man of the match laphana ku-Carling knockout 100,000. Then uTerence Mashego bafethu uyaqala laphana ku-left back, then kunomuntu waseNigeria wenzani belaphana ku-trial ku-Orlando Pirates, uBuruke, hayi yeah. Then bakhona uMaseko laphana, uNodada one of the starting lineup bafethu, noKamatuka. Yibo abantu esingaba-expect ukuthi banganika iKaizer Chiefs i-problem. uKamatuka i-striker laphana esiwashaya amagoli. uNodada-ke siyamazi for years and years bedlala against iKaizer Chiefs, even iKaizer Chiefs-ke yamfuna laphana. Sobona ukuthi bazodlala kanjani abafana overall. Esibafisela inhlanhla, danko bafethu.